ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong the thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kini ke SSA kemudian hapuk kesatri ke Meghalaya SSA School Association kalau korban wer ke para nong hikai bagi nyuan ke general meeting ke ban salong hakar poetrik unai lut ajar pausau riat samthia hall bani thiritai laki arli ke mat jindawa ke nong hikai SSA naga Sorkar habe keren chikla pathai khubor ka kalai trik unai lut ajar pausau president jongseng ba arrestor rambai uli thu bagi ke mat jindawa kilon pen scam ke nong hikai SSA ke bagi nong hikai bapura ba ban pen ke ka tulop ke nong hikai SSA Yang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Budi, kawai lagi sen jongi noi ka SSA hapo Meghalaya, mikot yang kami ka press conference, panpa ka message, shiki noi kai SSA pada hapo kasatri jongi Meghalaya SSA School Association Central Budi in particular. Berkunjung siya paro ki no hikai SSA hapo jila Meghalaya ki bomnon baka association jongi in general halor ki mat jingdawa ki banang sateng jongi kata nongkong kade ka Kyntiew Tulop ni enhancement of salary bat ko baal akbay de bat ka man pen scam nani ban recognize ya ka service jongi ki no hikai SSA Nagalian tu kami Meghalaya SSA School Association Central Budi. Nagalian tu pun mengalami yang kasih demonstration ante yang additional secretariat. How Julai harga akuar. Nagalian tu ni wilayah Budi ni kini ahli kimat Jawa di Bangala Kewaneng. But naka wilayah Malaysia ya bonti ki meeting nadu director ka education Honorable Education Minister Patunjuro adu level jong Deputy Chief Minister sa Preston Song te hakji ya chen nanti tumi kong association hagini ki snem mat kinai para dep nakalian jong kami Meghalaya SSA School Association hakashkotrik jong mentang unai nilaya don meeting baru Director of School Education and Literacy Pandai waktu Kapolri State Project Director Isa Swapnil Tembe Office Tekam Jami Hamte Lain Rak. Dehakni kacing ikindo nakalian jom ni miliatren halor kini ki ahli kimat konsan kebarang saat yang mentah kebarang kong kadeka enhancement of salary ibat kepahar kadeka regularization ane bagi pensken yang service jom kita SSA Kebanyakan apa yang diibatkan enhancement of salary nakalian jong Director of School Education and Literacy ula penting sengik association bayang kita nakalian jong Commissioner Secretary jong Education Department ula ai ka instruction ni ka direction ban put on hold shwa ya ka ban pha ya ka proposal nak benda Kyntiew Tulop ini dikai SSA kata dia one number 2 aku pada pat ka jingdawa jongi ban persken ani ban recognize ya ka service jongi kinoi ka SSA nakali jong Director of School Education and Literacy bade State Project Director jong samagra shiksha abian pula penting jongi ka association banakan yang jong ka Education Department ka penkre shat ka proses yang ka kam but nanta ka de penkre ya ka draft copy jong ka cabinet memorandum nak bentaban ra ya kan dikamat hapo cabinet memorandum yo ya ka buhor ni ka approval jong ka cabinet hak bai de berscan ya ka service jong kai SSA nila panjisha shu no Director of School and Education and Literacy but bai de berkani nagali jong pensya Makumba nakalian jong ka Ministry of Education Government of India kala de pha ya kashiti chabaro ki state government hapo di India ya ka rai jong ka Cabinet Committee on Economic Affairs jong Government of India haka district jong na August arja away
bakal shim ya karai aya kane ka scheme Samagra Shiksha Abhiyan can continue for the period of 5 years. Kabamut which effective from 1st April 2026 till 31st March 2026. Sorry, 1st April 2021 till 31st March 2026. Tulia tu hangi mapakalong nata kibabun kisti kila anang penskem dan kila anang regularize ya service joki nongikai SSA. Di halor jo kani kasiti nakalan jo ka Sorkar lembaga education department ka shimia kani ka san dan ka sinjam ban penmi dan ban thau ya kata ka policy nak benda punu ban crop ya ka sa ya yani dan ya ka service jo nongikai SSA shapo ka education department. Kuma pilih TV mentah ka alam 2024. The 31st March 2026, it's a very short span of time. They nakali jom daw ba taking consideration ya kami ka for 31st March 2026. But kajing dawa ko ba way ki state kila shin ka sinjam ba provide service jom ka. They hamar kani ka lorin. Ito hagi nakali jom commissioner secretary ula ay kani ka direction ba ko chwa ya proposal nakapenta ka service enhancement but ban move shwa ya kami ka cabinet memorandum nakapenta ban yo ya ka approval na cabinet hak bay de ban ka regularization nakapenta ka service jomi ki noika SSA. Dengan kalong ka message kepada kalian jomi kami ghar SSA school association ko akan pa sa paro ki noika SSA. Di habay de ban kini ki jubat ki ban mila yo lembaga director na Sorkar nakaling jomi Mssasa ya ka general executive committee kajomi haka upweight jumenta banai hante hapo committee ho jokari santhia haka bangini ya shong ba ya thir ya tai haka bai de bakani ka juba ka bangini la yo na Sorkar but haka ni ka GEC meeting ka bansalom ngin sa simpat ya karai ka ka sinjam ka ban kali jomi ni sale but hadir jo ka GEC meeting ingin saparo na kajing to sa government hakabai de berkani ka juba ka ba ang ilayo nakasorkar lembaga jo director of school and hakabai de berkani ka enhancement ka badhamai nakalian jo ni ka Meghalaya SSA School Association ka jingnawa ka bangila de bo sa ka Sorkar ka kumne nakalian jo ni ba pinitibi mo hadir ka jumban jong ka RTA House ng Arda Inday nakalian jong government of India kala alay ka SSA but ka RTA House September 2010 tika mo nado September 2010 kini ki norms jong ka SSA but ka norms jong ka RTA kila ka jo lagi pe ha ka ni ka subsection 3 jong ka section 23 jong ka RTA hangtol akren siya ba ka salary but ki service condition ki allowance jong nongikai ki bahap hapo jong ka hapo jong ka RTA 2009 kidai bandong at par with regular teachers tena shushu na lo nanta hadir ka jingmi jong ka RTA nakalian jong ka state government katum ka jimput ku bor jong ka section Joka subsection 1 joka section 38 but subsection 2 joka section 38 joka RTA 2009 kala frame ya ka state RTA rules kabangitip ko ka Meghalaya Right of Children to Free and Compulsory Education Rule 2011 but kabala de pemiru ya ka government gazette haka shitrik jong na July arja kapwe daga education department. But kami ka sedang bantuan kami dulu 1st August 2011. They kami ka state RTA rules, haka sub rule 1 but sub rule 3 jong rule 18. Hangtola kedew siya ka salary but ki allowances jong kini kinohikai kiba hapo jong ka RTA kadeban long at par with regular teachers. The based on this provision jong ka RTA nakalang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngilabo ka jingdawa siya ka Sorkar baka day pan Kyntiew ya ka Tulop jongi basic pay plus dearness allowances in accordance with the revised pay structure
kakum ka Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018. Kata kalong ka jing dawa ka ba na kanyang tungi Meghalaya SSA ni lambok hakamat juga Sorkar. Le ya kami ka press conference kadai kumang manen sedang ba ipa ya ka message baru akin mekai ba kin aphalo ka appointment jong benai September hak ba kin show ya ka GC hak ba kin nong kam na from across the state in nalu ki block ba ki district leaders ki district office bearers domi in one nation bentang hak ba ni yo manyathi ya tai ya kan ka jubab ka ba ni yo women member director of school and education and DPC hadir juga ni seperti pak yang sinjang ka ba